TanieluSamoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo a mai so tapo inga tama matina matua te lava mo mai ai tato fasalonga le nei tulapo malo le soifua o sine fa O lo te enal te mai tai fai pule ya mulpola ana losa ale molio o tua ingal palemia fia me na o mi mata afa I so o tanga o mulipola I se saini ngā lima na whai ai Hong Kong whaatau I fesuia inga o tupe ma awala e mawai tupe. Le mele na lua I le whaipule o palauli Hong Kong pu e mai eilo nata. La le mata tele mai e le whailunga o le malu. Le ise whailunga al cabinet na whai ai. A lua I a whai. A le mata upu fo I walewa na la au mai a la uli. I to tonu al cabinet. O le whautuanga na mai e le office of tupe, le central bank, mai umaisi tangata e whautua mai le malo. I tu ainga mene for ile money exchange wa umaisi me o fofogian na fai mai fai o free economic zone le fai atu ele tala ele o tai o ye tato nga fatia ona Walu I mai ai nei ele sunga mulipola le fiongal te mai tai palemia e au mai I lumania na whaamaumaunga po ni whaamaoninga sa ia sainia ni malienga e pe ona ia fola le au whaasalau fontanga o le asaforai le taluai. Peta isa whaamanino e mulipola ina ua fisilngia tu stala le amta upu, mai ia whaamatala. O lona wala au lia mai taitai fono le Sheraton and Marriott Hotel na whai ai Hong Kong I le taimi, whaato a uma o na whaamaonia le kapeneta, le tolu se 10% ownership equity, o le loan I le DPS po le faltupe o atina e Samoa, e 5 miliona tala. Ai 20 miliona tala o le ato tongi le Sheraton. Ta oe mulipola o le fono, ina ia toe review pe mata I tu langa o le management agreement a le Sheraton Marriott. Le malienga o le pule aina o le Marriott ai maise ua tapunia le hotel. Ai le mawhai o na alo ese ai mai le management agreement e ta tau lava o na tutongi. E pe o na ta oe mulipola ai maise ai o lea o le ato tongi le malo. Le 10 miliona tala o le loan e 5 miliona. Pe ato tongi le malo le 10 miliona. Ua iai fo I le share a le malo le Sheraton Value. O le alele na o le vala au lia mai le Sheraton Marriott Hong Kong na lai o na alu. E le mata au pule tau malienga al fatali malo. Ai na te mana tua le isi fono al palemene. Sa fesilia I le isi fai pule le mata au pule o le Stock Exchange. Pe na iai se mea na fai ai le minister. Ai o le tali o fia me e le ai, e telefono sa awai atu iai le minister. E luas fultasi suafa matai fau, le ua wha opopo I nei il fai ngā nu o le fiango whaletanga loa I sa funei savai. O suafa matai o le mua whanua le ainga sa mua whanua I sa fune. Na malanga mamao mai ai lava suli mawheoi, ai o tama whanau o le ainga mai Amerika, New Zealand, ma Ausitalia, e wha ai eo la tau suafa. Mo le mawina le whaanofa tupoi ma le sunga le prestene o le asosio whaatoanga sa la whai, le fionga sa funei tuunga lo mia tia Stevenson, ma ia sa auno ai, ina o tātou fasilingia I le wha moe le ainga, o le manatu lava I le tautuaina o le nuu, o le ainga, ma e ka le sia, o le sauninga o le whaanofa tupu o suafa moa whanua I whaletangaloa, na tumutumu ai fo I lea vaenga o sa fune, I le aso tōna ina te anei. Inisi o tala, ua mai awa e se ai nei, tala mo vai aso talu ai, swau umai le tane o le va aso e su el ngata I whale a New Zealand, le mana wanui, lea nā whātia, ngoto, ma whaatawhai nei la vai vai a ngia o le ngata I whale o sa whata, talu mai le aso lima o ke topalu o lua wha. I le lipoti mai le tu lawa le New Zealand Defence, e sili ai le tolu se lau luas fulua lita, o le kiso o filongia I le suasami, ai umane na o le tolu se lau lita kiso e mawhai on tue wha o ngā, ai o le si whali maa lita o suau u lea o ngā, ma le kiso o filongia ma le sami, o le a whaafo I atu I New Zealand, mo se whainga saonga le mue la fo iai. O le lipoti la tamai nei o le aso no mati o le ngā ruenga wha mama esel suau umai tane e 5 o le waa, po vaenga o le waa na te wai, na ngafa ma le konkalate whapitoa le na tongi le New Zealand Defence Force, mata wai le suyo le New Zealand Defence Force Senior Rep Commodore Andrew Brown, e se fulu tane wai loa lava wa uma o na wha o ngā e le aini suau una iai. O le ngā luenga e toa lua lava tangata maulu na totofu, e wha atino le awa e sea mai el suau, e
e whaalua se lau valu sulfana tofu awa e se maisua au umatu e tapuni mautane. Sa moli mawina fo e Commodore Brown le whai au suenga wha sainisi a le ofisa sue o Samoa mailo a ile mamao le sami ia vaenga ngā taifale. O whaatanga fo unto e whango taina ngā taifale o sa whata vanga na aile vaenga o yaile va aile o tanga o na uia peitai. Wa umatu le vaenga o le wha mamai pe o na ta ueleli ofisa. Ai o whaasanga atu loe awa ese mai mea whai ngā ruenga o ilunga o le vaa. E au fiai mea tau o pulufana ma ota mai tutonu ma au tafa o le vaa. Ma wha mautino o saunga le mu. E o lava i le vai e lei wha o ngā ina. E toe ave umalava i New Zealand mo se whainga e lafua i aimo le saunga le mu. Ma tu ui titi ai ni a fianga o si o manga ma wha atino i le awala sao. I le tasi o tātou tala tuli loa. E se fulu fitu tau sanga o le whaasalanga whale pui o leli i Mexico ya Rodrigo. Mai sa wanga whaasanga i le tina o lana whanau o le tamaita i Samoa o e leni tā vau i Amerika i le tau sanga taluai. I le moli mau mai e le tina o e leni Amerika Samoa le sunga se ngafo tupu se ngafo lava. O le aso lima o mati lua o lua lima sa tula i le tama o le whanau o lana tamateine o e leni tā vau. O Rodrigo Bravo mai Mexico. Ile la wina o lei unga o le whaamsinonga i le whaalavelave i Salina i California. I lona nofo lea ma whaao lima. I lona to alua whaao ngā isianga ese se i tulau. Sa longo mai e lana tamateine i a longa uta mahana e tusi atu sana whaamtalanga na te whaitau ai lumo le whaamasino. Peitai, sa tumu pea lona loto i le whaanoa noa ma le mawhatia. Wa ia wha mangalo i a Rodrigo malana mea ua whai. Po le alo na manao e se lautau sanga pe solo atoa Rodrigo. E le to e ola mai ai i a lana tama ia Eleni. Mai a vatu lana wha manuia i a longa uta mahana Brady. Ia wha nganganaina lona fonga ma ia maua ia le lotu wha mangalo. Pe atu la e whaisana tala i lumo le wha masino. Mua, se fulu fitu tau sanga le whalpuipui e au noa ma se palola, lua, to tongi uma tupe na alu le maliu au fiai ma tickets uma, alana whanau ma isi tupe so tanga i le maliu o Eleni. O le whanau o Eleni po ana grandchildren o lo saunga le mu, ma le leile me o lo nofuai, e pe o na ta ua le grandmother i le tātou fisota inga. Ua ave ese ai nei le whanau e tolu ani mātua Samoa, e talavou le ulunga lii, e no nofuai Australia, o se whai unga alfa amsinonga o tamai TV to lia i le vai aso na te nei. O le mafua anga pe o na ta ualpa anga tamua mai le wha amsinonga, o na ufa maonia mo lianga o mātua i fuala au wha saina, mai ua avatua i lalo o le vainga le malo tamaiti, po o le whanau e tolu, mai le tasi, tolu, ma le se fulu tau sanga le mātua, ua sosoani ai lo lātou tau ainga i va ai peitai, ua avatu le tama i le whalepuipui, ai o le tina ua tu inatu i pol kalame, e mata i tuai a fianga o lona mawhauwhau. Tala turi loa i winga lolo wao le tau numero wha mo lo whanua o ngā sami o Samoa. O wha mawina le official wa ai tau talu mai le lima le tai awana le la. O lo wha malo si ai pia lapta inga o timu ngā mamafa. Lapta inga o lo longa sa vili malo losi ai o lapta inga mo o ngā sami o mo Samoa. O se vaenga wha tupula i ofta inga o sa vili matimu ngā wha pia se vaenga o piau mao le ea. Le sa au mai o winga lolo wao le tau le asona nafi. Lea lo wata oto nei i saute o le tunuu. Sa wha mawina foi i le whaititi ai o nei winga o le tau li waweao nei. Ai peitai, o winga ma ale masusu o le tau o lo o iai pea i lunga o le tātua tunuu. Ma e iai le avanua e whaatupula iai au whaani utu i se taimi o le aso. O le atulangai au mai a timu e ta ape solo ai e mamafa ai pupu u whaapea mawila mwhaitiri whaatasiai sa vili whaata utau inisi o taimi. Whaawa hoi peon wha malo sia lapta inga mwhau tuanga o lo o tā ua ilunga mō Samoa atoa. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo iaso a tai au se wha poponga ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mō le wha la e.